Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sateja para kiai, sateja para alim, sateja para ulama, kong langkong ajunan semulja guru abtinah, ajunan Eki Kak Dinto Kiai Haji Mahrus Abdul Malik, sarang ajunan semulja Kiai Zakaria Mahrus, sarang ajunan semulja Kiai Zamzami Mahrus, sarang ajunan semulja Kiai Zuhair Mashrus, sarang ajunan semulja Kiai Haji Abdul Manan Ali, sarang satejenah para kiai, para alim, para ulama, setak bisa abtina sebut asmana setong per setong, namun tak ngorangin hormat takzim abdi telem dek ke para ajunan sateja. Sesangat abdina amul ja'akitor hormati aparatur pemerintah, kong langkong bapak kepala desa Pandanegi, sarang staf penjajaran epon, sesangat abdina amul ja'akitor hormati sahibul hajah, bapak tuan rumah pasera Muhammad Hasim, sarang keluarga besar Eka Dinto, sejukan sangat abdina amul ja'akitor hormati. Tak lupa ajunan bapak hadirin, ibu hadirat, setejah para undangan, juga jam'iyah sarwah, sekasatejenah sangat abdina amul ja'akitor hormati. Mantermuka apolonga kaula ajunan sajaja, teti sebab kaula ajunan terus polong paki sampai ke swarga Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para teretan, para rabu sami mulja, poci syukur keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sekak dimah malam aremangken kaula ajunan sateja, epa polong sarang oreng-oreng sae, epa toju bedeneng ekenengan sesae, dalam acara sesangat sae. Mantermuka kaula ajunan terus epa teti oreng sae, sae etunya kong langkong sae paki ialam akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Apa-apa ma ekoca apolong ben oreng sae, kaula ajunan begelak apolong sarang pewaris Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Epa polong sarang ke Mahrus, epa polong sarang traputrane ke Mahrus, epa polong sarang ke Abdul Manan, epa polong sarang kiai sebede elangker Kak Dinto no tuakin bahwa Gusti Allah kain toki kasokan bagus ke kaula ajunan. Amin kote. Amin Allahumma. Kak Dinto tetitanda bahwa Gusti Allah kain toki kasokan bagus ke kaula ajunan. Bada debu orang bila la kasokanin bagus bi Gusti Allah
maka orang kak dinto bekal epa semak ke majlis ketika itu mak bekal epa semak kangkui apolong ben orang-orang soleh epa semak kangkui apolong ben para kiai epa polong sarang para habaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa to cuna liyau firak Allah teronya pora adusana ajunan liar faak Allah terongang derajat ajunan lius hidak Allah tero adetiakia ajunan orang seontong. Amin Allahumma. Lamilah kain to sokor sesangat raja silaturahmi na kaula ajunan malam marang kengke to muljema eki Fatihah kita mulai Yasin tahlil kita mulai kaula ajunan alengki eka dinto setong ate setong karep setong keretek beniat nekanin hajat tuan rumah berangkat dari compok abek taniat sesae Yasin tahlil kita mulai silaturahmi saos kaula ajunan la banyak kenceran saya paring akibi Gusti Allah. Amin Allahumma. Ngaji lain kento taretan ngaji lain kento silaturahmi saos kaula ajunan kento la banyak kenceran saya paring akibi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Set nomor 2 silaturahmi na kaula ajunan beni cuma ben seodi kaitu Pak. Eki beni cuma ben seodi silaturahmi na kaula ajunan. Sanaos sarang sesete kaula ajunan kaito silaturahim Pak. Karena hubungan kaula ajunan sarang bangga sepo, sarang ring sepo sampun paleman kalam kopur kaitu tak pege. Mi sekaito. Allahumma sholli ala Muhammad. Li'anna a'malakum tu'raduna aqaribikum minal amwat kalakuan kaula ajunan selama odi alam dunya kaito setor bi malaikat kahli kubur kaito Pak setor ka bangga sepo kaito yareh an kake yareh mantona kake yareh balana kake setor bang Gusti Allah yareh botona kake. Allahumma sholli ala Muhammad. In kana khairan istabsyarubi mun lako kaula ajunan bagus ahli kubur kaito bunga ma. Alhamdulillah tang anak ngaji, alhamdulillah tang nak foto akor, alhamdulillah tang anak lebur ka pengajian, alhamdulillah tang pompoi lebur ka kiai, alhamdulillah bunga ahli kubur kaito. Tapi ingkana ghairu dalik mun lako kaula ajunan coba ka pengajian la tak lebur ka kiai la tak seneng ka majlis sarwah la tak toman intar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahli kubur kain to acereng mak darah macerengah Allahumma la tumidhum ya Allah cek pamati yakin anak abdi dalem cek pamati yakin kompoi abdi dalem cek pamati yakin foto abdi dalem hatta tahdiyahum sampai ajunan aparing hidayah kama hadaitana akan tak ajunan aparing hidayah kaden gulai ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana lengkina kaula ajunan kaito teretan dadi sebab insyaallah dadi kabungaan dek kahli kubur sampun paleman ka alam kubur kaito. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor 2 kaula ajunan palengki bede kenengan sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Toreh kat singkat dan gula ki identik ring nungkesan kaito. Marena ki beda acara mantan Gus Aa cepon ki burawi al bade jalan gitu. Mun abid te dan te amarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Senomor 2 kaula ajunan paling ki bade kenengan saya. Panapa kain toh? Debun Gusti Kanjeng Nabi raudhah min riyadil jannah, kebunan dari kebunan suar. Kebunan dari kebunan suar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mi sekain toh ke Gusti Kanjeng Nabi seadabu idza marartum bi riyadil jannah farta'u sahabat mun kake lebat nang put kebunan swarga ambu beresanin panapa saya kocak pun kebunan swarga kaito ya Rasul iya jeriah
kenengan pangaji amin Allahumma. Lah kaula ajunan kaito taretan alengki mangken kaito mak ngaji ka kiai ngaji ka ulama apolong sareng kiai kaito termasuk dari raudhah min riyadil jannah kebunan dari kebunan suar macemul jannah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad hikimul jaga itu mak pengajian kain to luar biasa teh keng bi kau leben ajunan cak sabiasa kayak itu mak. Allahumma sholli ala Muhammad luar biasa papangkian kain to non keng bi gue lebih pancin dengan cak sabiasa apa iya tak oning barokana tak oning kencerna saya paringaki bi Gusti Allah tak oning hikmah orang hadir ke pengajian saya keperang mulja kain to teretan yang kebiasa kayak itu mak heki toreh parina contoh Allahumma sholli ala Muhammad jak saking apa kaula ajunan kain to itu umin peseken sejutaan rakerah kaula ajunan bunga tak bunga teh Pak aja rakera bunga tak bunga apa karena kaula ajunan oning ke argana pese teki. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tapi coba sebeni sejuta teh 10 juta 100 juta miliar paringakin kareng gila rakera reng gila bunga tak bunga teh Pak aja rakera reng gila bunga tak bunga apa karena rengkile tak oning ke argana bese eki sakain tojukan kaula ajunan pak manabi oning ke argana pengajian manabi kaula ajunan oning argana majlis ketika ento nikah bunga kaula ajunan teh senang kaula ajunan ki beda pengajian ketika ento mah nambah ilmu eki nabutan Allahumma sholli ala Muhammad karena kaula ajunan oning pani sekompak seteja hadir kayak itu pani kakeng oning kayak itu argana sarwah dek remah argana pengajian dek remah argana majelis dikir dek remah argana majelis sholawat dek remah seni kompak kaula ajunan hadir kayak itu mah heki nabutan terselamat takapi karena terus terang pak Allahumma sholli ala Muhammad sewajib kangkui ngaji kento cuma manusia pak sewajib kangkui ngaji kento cuma manusia hewan embi kucing ayam tak harus ngaji kento malaikat tak harus ngaji kento pak Allahumma sholli ala Muhammad mi sekento ke hewan embi ayam bedus kento cuma andi nafsu tapi tandi akal malaikat cuma andi akal king tandi nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad tapi kaula ajunan pak tapi kaula ajunan bu kak dinto lengkap lengkap akal ben hawa naf manabi tek tamen ilman ben ilmu dede kainto maka manusia lebih jahat ben he pak aja lebih jahat ben he. Allahumma sholli ala Muhammad toreh mon bada gedang satondun masak sakejeng temu beg buruh napa kalak satondun napa kalak samasaan pak aja mon bada gedang satondun Allahumma sholli ala Muhammad gedang satondun masak sakejeng temu beg buruh napa kalak satondun napa kalak sakejeng kalak samasaan teki tapi sapora pak mun temu bi orang sekosong iman ben ilmu dede kayak itu mah napa kalak sakejeng napa boker ben kabungkana. Allahumma sholli ala Muhammad baca akhirnya tore Allahumma sholli ala Muhammad pada apa parlo iki ento kaula ben ajunan bade aki sarwa sareng kiai bade aki majelis taklim sareng kiai bade aki pengajian sareng kiai kaula ben ajunan kae to mi ngastete dalam odi kae to mah iki nabutan toman ngeding bertah reng pandan sapene pate budun bade ha toman ngeding bertah petek mate korbi bade toman bada ngiding bertah
Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sampai napan purawi mate budun bada ajam mate buduk bada. Tapi mun manusia non sekosong iman ben ilmu ide kay toma anak taretan mungkodung dapat teng ate kay tunun epatin kay to taretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamilah parlo na kaula ajunan ngaji apolong sarang kiai apolong sarang alim ulama kompak ngiring sarwa ki beda nasihat dari kiai insyaallah kain to teti sebab ate sekali palembu bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Barokana papangkian sarwa, barokana papangkian pengajian, barokana majlis taklim kaula ajunan sehadir ateh segedok bantusa ateh serombuh bantusa ngiring ka pengajian tojuk mirengakin pengajian mulai dari Fatihah Yasin tahlil sholawat kainto insyaallah teh gedaan tusa sebedeyate kainto ancur ma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena pada setong careta mana Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Sholeh Al-Bahar mana Al-Imam Habib Hasan ibn Sholeh Al-Bahar kaito pada bajingan tengih waktu kaito mak bajingan kaito apa jeng letak man apa jeng ke Quran letak kenal ke masjid apa boleh lakona benar coba malolo kaito mak sewaktu bajingan kaito cak kancan ben bajing bajingan kaito cak kancan ben ustad benar akan coba ustad kaito. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah setong waktu se ustad kaito entar ngaji ke lemah Al Habib Hasan ibn Sholeh Al Bahar sebajingan kaito andi parloma depak ke lemah ustad mariksanin bunyi apa kamu ustad tada entar ngaji ke lemah Habib Hasan ibn Sholeh Al Bahar apa di parlo engki penting kaito duh mata ngebegelek kakek engki jo tak oning jo biasa na bede kaito kabele mon are Jumaat malam setoh Ustad Ria andi rutinan pengajian lemah Al Imam Al Habib Hasan ibn Sholeh Al Bahar. Jadi kakek mon entarah dari sebelum mai gua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ku tak cek parlone iki. Iya pun parlo pedeg jalan makat. Kedele mah Habib Hasan iku. Mangkat sebojingan kaitu. Mangkat waktu itu pengajian tepak ianam kaitu. Habib tepak mulang. Se ustad kaito beda jaduna Habib Dupiri, sob Dupiri kaitu. Bon lastari kainto neng ebeng labeng kainto sebejing kaitu mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon ngarjelingaran dom ustad budi bundi mabenangan. Akhirnya pangki tepak bedi ajuna Habib iyolok kaitu taritan. Ustad apa oleh? Malang. Jaga ustad kaitu pahentar. Apa ya? Abdi nadi parlo keng tadi waktu boleh jongko yakin ngaji tak tudus ke Habib iki jo abdi tak oneng gua oh iya apa parlo na saya kain to tak cerita oh iya lah motong laku engko ki ngaji tak nyaman ke Habib iya ki keluar sebojingan ustad masuk boleh tojuk ngaji mak subhanallah 2 hari dari kayak itu sebojingan kayak itu atobat ke Allah nangis benar siang malam kayak itu siang hari malam kayak itu nangis ke Allah istighfar tamu tengah malam kayak itu di masjid kayak itu bojing kayak itu nangis ke Gusti Allah nyon sapora ke Gusti Allah aroma saraju dosa aben selama odi umur seakan-akan disiakan waktu odi kayak itu akhirah aroma sahabat kayak itu jok bekal mati ya jok sekain itu nangis benar ben malam kayak itu Allahumma sholli ala Muhammad lastari kain itu saminggu dari kain itu mak saminggu dari patobat nah kain itu sebejing kain itu sobung umur Allahumma sholli ala Muhammad kampung rame kapi itu rame kapi kampung beni pulan setenam tapi sekerame kampung kayak itu bajingan kayak itu tepak asolat subuh sete kayak itu aset dalam kebenaran sujud ke Allah Allahumma sholli ala Muhammad
lu andi amal bagus apa bejing roh setong tanya toman tahu kebagusan ini tak toman kok selama kok tahu kok orang toman laku bagus sama sekali kok Allahumma sholli ala Muhammad akhir bah bade setong kain toh lu coba tanya ki ke kancana ring benari waca kancan ben ustad gua Eki marena ustad kain to datang pahi periksanin ustad Eki pon apa mangkin panah kaajunan oning kabejing sesobung omor kain to andi kelakuan bagus napa tak oning den gule punten bolan sedena kain to cek saen sedena kain to cek bagus Allahumma sholli ala Muhammad saya dalam keberadaan asojud ke Allah akhirah lastari kain toh pon jenyak banyak tanya geluh tore pandiin buntu sholat akin tore pah kubur akin gitu eki pon lastari kelakuan lastari sholat akin bektah akhir pah kubur lastari kain toh orang Paleman kabisi ustad kain toh ngenbengenan gitu mikus bagus gelumaten sampai mati dalam keberadaan sujud ke Allah beda apa Allahumma sholli ala Muhammad tak empan kain to taretan akhirah pas acabis ke dalam Habib Hasan ibn Soleh Al-Bahar acabis ke guruna Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam kaki cong engki tujuh engki beda apa Habib cabis pamator kanca abdina sebejingan kai sampun sobung omor innalillah wa inna ilaihi rajiun sekam majong kai seseri beri ne beung labeng abdin setepak ngaji lokolokan ego horu ya ego engki Habib ego keng abdina kasambu Habib apa dong kai sesedana dalam keberadaan sujud ke Allah sedangkan selama apolong sareng abdina kita toman ala ko bagus sama sakale ego mah kang para sara gelu panikat teh Allahumma sholli ala Muhammad bon lastari kain toh akhirah Habib kain toh nengenang abid kain toh Habib pas ada bu jong engki kakek tahu ya kenapa Habib niat tebejing sentar denak ropola kentar niat ngaji punten sama sekali periksanin ben abdine keng ngagungi parlo ya ndak pola keng ngiding ngaji pengajian punten sama sekali kain toh Habib kak disaleng ki kain toh keng ngagungin parlo ka abdina akhir Habib kain to ada bucong tahu ambeen waktu orang ruah badan ebeng labang arwah tak bereng kala bentot taan rahmat di Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad tak niat ngaji cong tak bolong ben pengajian tapi keneng ebeng labang cong arwah milo taan rahmat di Gusti Allah karena janjina Allah dimma bederoma pakarangan tempat seien pengajian wasyad humur rahmah Allah matoron banyak rahmat egote amin Allahumma saya ke atena saya coba bagus atena saya gede bersih atena saya geli lembut barokana todu ben orang soleh barokana lengki neng pengajian sanaus tak bektah niat entar ngaji tapi kur neng pengajian kain to orang pada melo pangapora kaito non amin Allahumma kain to saya hadir banyak teh sapolong kain to banyak tapi oning ajunan bahwa malaikat saya hadir juga lebih banyak dari kain to mak pada saya bu sampai membubung ke atas langit kain to mak Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad aja Allahumma sholli ala Muhammad engki kain to teretan malaikat juga hadir kain to Allah subhanahu wa ta'ala ngagungin setong malaikat seka di tugas khusus kontrol majelis ketika itu nih kanon tugas ngagungin kontrol majelis ketika itu nih kayak mah beda pengajian malaikat kayak itu hadir ngontrol kayak itu non Allahumma sholli ala Muhammad aja Allahumma sholli ala Muhammad kontrol bila lobar pengajian malaikat kayak itu ongke periksanin bi Gusti Allah didim magake malaikat dari pandan Gusti apa kita beda kumpulan sarwa dalam rangka sebuah ben mantan yang kipahiasen pengajian gua sapan serabu iya beda ke mahrus
bada terapotrane Kiai Mahrus, bada Kiai Abdul Manan, juga kiai-kiai selain kayak itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saya pinta orang juru malaikat? Non swarga cepon Gusti. Toman tahu ke swarga? Punten ya Allah. Minta selamat dari apa orang jeruah? Nyon selamat dari neraka cepon. Toman tahu ke neraka ya? Punten sama sekali tak uning. Pada apa jawabun Allah? Omon da iya malaikat fa ashidukum anni qad ghafartu lahum, saksi yakinnya kan seteng kok lenyapora dosana orang jero. Amin kote. Aduh lah. Amin Allahumma. Yang ki alapor malaikat itu makin dimin ya Allah. Apa malaikat? Cendur sapora kabeh iku. Mede ya. Yang ki bede malaikat. Ki bede ya Allah. Saya mangkat kayak sebenarnya entar ngaji. Yang keropolan tak nemu lakoi combon main mangkat kaping kila norok bunte kiai gua bade saya tupat tu kaisa Guste keng polan tak nyaman ke kiai ko takut kelakune panglo tinggal pangking kila mangkat sekali benih niat entar ngaji kaisa panapa debuna Allah mak humul gaum la yasqa bihim jalisuhum sapolong benuring sing ngaji ro tak kira bekal celaka. Alhamdulillah. Moga mantar kaula ajunan sateja keluar dari kak ditotu saleh sapa ora bi Gusti Allah. Hajat le tekane bi Gusti Allah. Penyakit le paberes bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syatore pahusu wa daraji ya Rasul. Tore asai bersih ngiba asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niwad daraji an fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasul kak dinto umat ajunan ya Rasulullah. Apolong kenengan mulja menggerakkan lesan nyebut asmana ajunan ngarep ajunan ningale kalaban pantengan syafaat ya Rasulullah. Ya uhailal judi wal karami khusus da kamantan sekadua mokabi Allah pacu dua khusus da kamantan sekadua mokabi Allah pacu dua pasti beri sampai ke surga benga olena poto semulja ya Rasul isfa' lana ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah niwad daraji ya Rasul salamun alaik ya Rafi ya jiratal alami ya uhailal juh dak mantan lake bula masana hator patepa jaga binina husda mantan lake bula masana hator patepa jaga binina sesuai parentana agama mi barokah lancar cekena ya Rasul kak dito umat ajunan Rabu ya Rasulullah sebagai tanda bahwa abdi dalam kain to iya ko sebagai umat ajunan
ngarep tero apolong swarga pagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi adfata ya jiratal alami ya uhailal juh Mida mantan bini kotungas teteh cek burlebur tikanya keen ate dak mantan bini kotungas teteh cek burlebur tikanya keen ate Kotu atau acukan abekte ridona Allah badanang lake ya Rasul undur ilaina bi'aini syafa'ah wa undur ilaina bi'aini rahmah ya Rasulullah salamun alaik adfata ya jiratal alami Allahumma sholli ala Muhammad pon se nomor telok ben se terakhir para rabu hadirin sesami muljah kaula ajunan polong badaneng nang iya cara sesangat muljah panapa kain toma se pertama se buareh wafatta almarhum Ibu Thohir marhamah dan walimatul urus Lu Aimanah dan Muhammad Junaidi hereng tuake muga manter seseta sabora tusana ben Gusti Allah patera kuburna yang kak cera ceda kuburna itu tiaki raudhah min riyadil jannah amin Allahumma benjukan ngereng tuaki mantan sekedua muga manter itu tiaki cucu pasangan sesakinah mawaddah warahmah ngaole katurunan sesoleh soleha amin Allahumma pon saya tasaos dan gule saya bebe maren ki bedera aa bedek ame ko masuk pon ma para de Pak Abun ngereng bismillahirrahmanirrahim saya pertama kaula ben ajunan kain to para tretan papolong bede acara sesae panapa kain to sebuareh hadir kaula ajunan kain to mengikut acara sae mak karena insya Allah sakoni banyak kaula ajunan bede engaan kapate kain to mak mek cengeng sampean Allahumma sholli ala Muhammad lengkina kaula ajunan kain to mak tojun kaula ajunan dalam rangka sebuare kaito sakoni banyak kaula ajunan bede engaan kapate kaito amin Allahumma mesa kaito engak kapate kaito perkara muljete mesa kaito mah karena bila orang tertanam ide kaito tertanam iate kaito selalu engak kapate maka odi kaito tak kira ngeslong mah eki Odi kainto tak kira slok apa beda rim kainto Allahumma sholli ala Muhammad orang sepah bisa arasanan berarti kaisa lopak apa orang sepi bisa moso bentatang ke kaisa berarti lopak apa orang sepah bisa tak akor bentaretan berarti kaisa lopak apa orang sebengal ka guru orang sebengal ka habaib setak semak ka guru setak semak ka orang soleh berarti kaisa lopak apa orang sebengal ka reng tua mantoh bengal ka mat tua berarti kaisa lopak apa Allahumma sholli ala Muhammad satimun orang engak kapate kento odi tak ngeslong ma misa kento teh Allahumma sholli ala Muhammad kuburan benih akhir dari sesuatu tapi kuburan awal dari sesuatu kuburan bukan akhir dari masalah
tapi kuburan awal dari masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Toreh pagaga orang waktu odi, toreh pasoki orang waktu odi, toreh pagenteng orang waktu odi. Tapi bila pun mati tak ngiba amal bagus teh palam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya palang ring mate kayak itu. Misal kayak itu nambah amal bagus lah tak bisa, ngurangin lah amal coba lah tak bisa kayak itu. Kastah kering ahli kubur kayak itu non. Eki nahudan. Nambah amal bagus lah tak bisa. Beda almarhumah kayak itu kino sarwa. Beda itu. Hah? Yentan pola amik leng-leng kata tangkin tara labet beda itu. Iya bola mentar ke mantan, bola nuruk mantan beda. Sopung kain toma, satu aja nak kain to. Bila masuk ke kubur kain to, sopung kain to taretan, cereng kain toma. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang si ontom, orang si waktu ki odi mempersiapkan de remah. Sangoh kaakui bila kaulah ajunan kain to samarena odi kain to. Allahumma sholli ala Muhammad. Odi mate paudi boleh bi Gusti Allah. Lah mangkana kaula ajunan sehadir toreh kaula ben ajunan patapa amal ibadah, patapa hubungan ka Gusti Allah, patapa hubungan kepada manusia. Insyaallah kaula ajunan seteh dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Ya sehat cek ngalbeungan. Lagi sehat cek nang tenang. Sengodah cek ngalbeungan, sengodah cek nang tenang. Apa? Karena malaikat nyabutnya beuna manusia tak pada benreng panten ngarek padi guys sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dak remah mun reng panten ngarek padi kain toh napa identik tuana geluh napa mareki ngode kain to yare. Identik tuana tangki mak. Mungkin ngode tak bisa yare tangki. Tapi malaikat taretan nyabutnya beuna manusia pada benreng paden kain to mulong jegung. Dara mah iya make sing ngode polong kayak itu mak. Kebaya apa ke? Itu nuah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tatimun malaikat nyabutnya beuna manusia identik tuana geluh. Iya tadi cerita na beji mate kayak itu taretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada cerita anak kanak muda kayak itu mate. Mun malaikat nyabutnya beuna manusia pada benring paden ngarek padi kayak itu mah. Tapi malaikat nyabutnya beuna manusia pada benring molong jagung apa molong jagung. Jagi ngodaria ya tine jeno jenan setia ego. Etono ego. Kayak mun saya tua iya kebaya beres lah berarti kain toh teti tadkiroh ke kaula ajunan teti peringatan ke kaula ajunan bahwa seodi kain toh mas teh akan mengalami nasib yang sama derma kok sakeja aki bekal mati ya kia egi lamila tore kaula ajunan badan apa pangkian ketika itu tore sajan pasemak ka kiai sajan pasemak ka guru sajan palebur ka kabagusan sajan palebur ka majelis sarwa sajan palebur ka majelis pengajian insyaallah ku laku kaula ben ajunan ibu polong sareng kebul manane swarga mah amin Allahumma amin Allahumma lamila kain toh muka manter papangkian kain toh teti tambahna amal ibadah sehingga pagi teti sango bila pun abdina ajunan ngadep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala karena patene kaula ajunan kain toh tak pada ben hewan mate kain toh mun hewan mate embi bedus ajam koceng kain toh bila mate ngalakin cuklam bendem tinakin bi saya bendem kain selalu bercerita mah lo bercerita kasar tapi mun sandi embi saya mate teh mun sandi ajam saya mate nggak lagi kuburan bendem macak kitalken dinakin kayak itu jok ngucak lo bercerita mah jok ngucak lo bercerita banyak hal-hal yang harus dipertanyakan kayak itu kayak nabutan karena kuburan kayak itu beda dua setong mun bani jalan setembus ke swarga nomor dua mun bani jalan securang kadar kakak itu materan salamat takabim walau anna idza mitna turikna
lakadal mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'dada an kulli syai'in. Eta yakin di Gusti Allah gitu. Sampai nanti berapa mo lema gua buh macet banyakan dua andi pangorbi pakanin abudu gua Allahumma sholli ala Muhammad pakanin apa rebe tas bebebekan kerato gua din siapa rebe namo din tatangke iyo buyare le pecentor bi malaikat kayak itu mah Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kaento kaula ajunan sakeja aki bekal ngalamin nasib yang sama iki kaento sakeja aki kaula ajunan bekal ngadep juga ka ajunanipun Allah. Amin Allahumma. Mangkana orang cerdas kaito taretan dan pedebun Gusti Kanjeng Nabi mempersiapkan sebelum kaula ben ajunan masuk ke dalam kubur kaito. Pada apa? Kalakuan sesae Allahumma sholli ala Muhammad. Le polong ketika itu nih kama bunga senang kiring sarang kiai mayuh ngireng sarwa ku kalem toreh pangajian ngireng selama beda kabagusan kayak itu mah kaula ban ajunan hadir insyaallah kaula ajunan sesae gitu teretan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Toreh kaula ban ajunan dari makin taretan tak takuah mate mah bengalah tak bengalah mate iki nabutan parajer omana teh parajer omana tapi tak bisa bekta sete kayak itu non pada apa sih masuk kalakuan bagus kaula ajunan iki dimen beda raja kayak itu teretan raja kayak itu abangun istana sejak raja nah beda raja kayak itu abangun istana raja kayak itu akhirnya istana ke itu lastare pas atas sakuran nguncung bagian masyarakat senyak benyaan leibang labang ke itu beda saja ke kedua lastaren acara ke itu bila orang keluar eta nyakin dek remah mungku kaki istana gege apa nje Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad gege alhamdulillah praju Gus beri PC 100 keluar datang boleh dia orang ngomongku kaki istana raja raja goga luar biasa bagus 100 datang boleh pas bila berdoreng acuan ke gitu mah tanya akin beri usai tanya akin beri lepah pada situng kiai gitu dari dalam acuan oke ini kenapa dia orang ngomongku sambian istana raja gitu goga ganteng luar biasa king sayang beda dua celana kayak itu mak bengal sampean tubuh kayak itu pangadi bekeraja silahkan totori mereka bekeraja akhir si mak kayak itu kebe raja apa kiai kayak itu bengal adebu dua celana istana seraja kayak itu bangun wage engki raja mon bangun na koko model genteng gagak luar biasa raja luar biasa king sayang beda dua celana apa kake setong istana nah bekal bujera sampian bekal mati ya gua Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tokerjot si raja gitu tokerjot pokok apa yang kike kain to bekal robuh sampian bekal mati ya itu lekan beda bahasa ketika entonga si raja kayak itu neng teretan benari manggut benari kayak itu akhirnya si raja kayak itu sajon semak ke Gusti Allah istighfar sholawat benar Quran kayak itu tengah malam kayak itu atau bet ke Gusti Allah sajon mata pak abe ke Gusti Allah si asal sombong dalam kabadaan Roma si raja akhirnya raja kayak itu ikut cak bikiai cek sampian bekal mati ya itu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya pak masa takut ke Gusti Allah kayak itu non lah tapi dari kayak itu pak ngumpul boleh bagian masyarakat ngumpul orang kayak itu kempo on lengkap eki prajurit dengan nenggapi bangomoman akhriju yadayya minat tabut
Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau mun mati tang tanang ku lagu pak keluar ya dari dalam katil. Pak keluar engkau ya dari dalam katil. Ngecit kepiring oreng. Mangken panaraja, jak ring mati kain to isura asan dekep. Mun ki bisa asan dekep paksa kanggo asan dekep. Mik pagun karo sampean situng penita nang sesero keluar dari dalam katil. Bedepan apa raja? Kapi orang romik tau cong. Jengkok raja mati tak ngi bapak apa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapi orang rocong si tak andi si andi si benih raja si raja kapi rocong mati tak ngi bapak apa cong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapi orang romik tau jengkok ria raja keng bila mati tak ngi bapak apa. Gua Allahumma sholli ala Muhammad. Le akhir engak kapate kay tonon. Sajen engak pahibri kamulyaan bi Gusti Allah. Sajen semak ka Allah. Sajen takurub ke Gusti Allah. Ibadah sajen santak ke Gusti Allah Subhanahu. Damilah kaula ban ajunan toreh keun sakuni kaula ajunan pabede engaan kapate kay toh saega kaula ban ajunan dalam odi kay tungas teteh. Bila pun langas tete dalam odi hubungan ke Allah saya, hubungan kepada manusia saya, insya Allah saya dalam kebadan apakah iman Islam. Amin Allahumma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilah. Husnul khotimah untuk keluarga, husnul khotimah untuk ring sepo dua, husnul khotimah untuk seteja si hadir kak dinto ya Allah. La ilaha illallah. Beni polanna kiliran cukan beni polan antrian bila pon dapat dak kabagian sateja masuk ka kuburan. La ilah nyon salamat ya Allah, nyon engak keajunan ya Allah, nyon takwa keajunan ya Allah. Terlalu nakal lesan kak dinto Guste, terlalu nakal soko bentanang kak dinto ya Allah. La ilah toreh pahusuk insyaallah kain to kalimat sebekal eka sango kaula ajunan bila paki pun ngadep ke ajunan pun Allah. La ilaha illallah Muhammadur la ilaha toreh pahusuk manggil asmana Allah. Kaula ajunan raja tusa ke Gusti Allah, sering nakal ke Gusti Allah, sering melanggar aturna Allah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha Gusti. Terlalu lancang abak kak dinto ya Allah. Terlalu bangal abdi dalem kak dinto Guste. Majlis semul je kak dinto abdi dalem nyoon. Pahusnul khatimah sateja saya hadir kak dinto ya Allah. Atopet keajunan ya Allah. Ngemis pangaporan ajunan ya Allah. Allah 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 sobung niat lain Guste
abdi dalam ban sedaya sehadir kak dinto apolong cuma bak ngambak rahmat dari ajunan apek tetompoan tu sekuste apek tetompoan salah ya Allah nyoon Guste ngemis Guste kaangkuy ajunan manteng dak kesedeti sehadir kalaban pantengan bangapora Muhammadur Rasulullah la ilah Guste nak foto na nyoon keluarga na nyoon taretan na nyoon angka seksa kubur dari muslimin muslimat sebade kampung kak dinto Guste patera kuburna ya Allah pacembar kuburna ya Allah la ilah mun pas ajunan milih sebagus saos pahburu ka pasera pole abdi dalem sebucok bantu sakaito ya Allah apolong Guste juk tojuk Guste alengki Guste sobung saya harap kecuali ngambak pangapora dari ajunan La'imah syar'akum pol insan ngadepi pamareksaan sadaya jenah pun pada posang pada ngantos dek kapotosan la ilah antal alim bidunubina faufirha ajunan oning tusa-tusa abdi dalem ban sedaya sehadir saboraki wa antal alim biuyubina fasturha ajunan oning aib-aib abdi dalem ban sedaya sehadir totop Guste Rasulullah sakitunya tak abadi muntak lebur ka orang soleh mumpung ki sempat palebur ngaji mi salamat ting waktu matelah wa antal alim bi qulubina fasliha ajunan oning Guste rosaka ati abdi dalem ban sedaya sehadir papagusaki wa antal alim bi hajatina ya Allah wa antal alim bi hajatina ya Allah ajunan oning hajat-hajat abdi dalem ban sedaya sehadir kabulkan ya Allah tarema Guste patak ka Guste ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala nada'at rafna lah bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin Guste coba keluar dari kak dinto majlis kecuali seteja sehadir kak dinto ajunan catat sebagai orang si ahlus sa'adah ahli sebunga ya Allah la ilaha
tore ase bersih panggil asmana Allah. Berapa banyak, berapa abid, berapa lama kaula ajunan atina akin Allah. Sibuk kalaban lakoh, sibuk kalaban selain sampai kaula ajunan tengel. Tore ase bersih kaula ajunan. Allah la ilah la ilah tore pahusu antem makin ke atena ajunan, antem makin mi ateh segedak bantu saancor, segedak bantu saronto. La ilah monak kanak lebur amain asik amain sampai tak ngidingakin kepanggil nareng tua, sampai lepas ngakana, sampai lepas mandia. Begitu juga kaula ajunan mun lakodung sibuk kalaban dunya, kalaban asik berpainan dunia, kaula ajunan tak ngidingakin panggilan Allah. La ilah kaula ajunan tak ngidingaki panggilan dohur samangken majlis semul jekak din totore atobat majlis semul jekak din totore ase bersih kaula ajunan. Muhammadur ala hadhihi niyah al-khalisah al-Fatihah. Para taretan, para rabu sami mulja sakoni dari abdinah, moga manter barokah, moga manter manfaatah, dan moga manter kaula ajunan terus epopolong sampai ke swargana Allah iki. Baik, kaitoh kiai ampun rabu toreh buka ateh, buka pameran kaula ajunan. Insyaallah kaula ajunan terus dadi orang seselamat dunia akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Ampun para taretan, para rabu sami mulja mun beda kekurangan kecangkulangan dari abdinah nyona saborah sobung batas. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.